Hai menaza ting tromai I awang riame zai hai menaza klum delay na micro kyu zikre ri mai ting tua kedai rein sa paulia gai ra delay North East State Manipur ge hazet kana kage kaklebe kakbok be pet blam gene state go government ne state lui mobile internet service nam ze kam to ze bam ze pating ti mena chuna hill district headquarter be bam madai kaklebe kakbok be pet mak be bam gya let kai ne lei ze ka chudli za chuna state go government ne mobile internet service nam ze kam to ze bam be hill district madai headquarter ge let kai be zen znai kru ke zis kui ba mai ge ne le kai de lei ze official mene salai za ipo internet service nam ze kam to ze bam be let kai be ze chuna hill district be bam madai headquarter ze ukrul senapati chandel zana tamenglong anui naga me hazet ki be bam ge lei ze ka chudli za ipo internet chuna be bam madai headquarter hill district ge let kai be ze trial kore lei momak ze kaklebe kakbok be ai internet service le kai ni be changene pedai lei designer internet ge ai internet service ze nam ze kam to dara be ge dulamui lei za manipur ge kaklebe kakbok be pet blam ge ne state go government ne mobile internet service ze state lui nam ze kam to ni dele achelus du anui naga hazet me ki be bam kaklebe kakbok be pet mak be bam ge let kai dara hange anui naga hazet mera mene pating ti mena ki ze demand te ze strike du te zana rally du bam zana garim pu ki du te nam dele state go government ze ai internet service la kai dara hang gena ki ze demand te ze pause ze gena manipur go high court haturam bi ki na state go government ze hill district aninaga hazet me ki be bam kaklebe kak bok be pen mak be bam ge mobile internet service nam ze kam to ze bam be let pi gara hang ge rangai be blam gena la kai le ze ka chedle zachuna hill district be bam dai headquarter ge mobile internet data service la kai lu be changet ne gai be ze ukrul district go administration mene saze ukrul district headquarter banai babam ket kana mobile tower internet data service let rahange klanglu begidu let kai zelamui achelus du internet nra rahange network ze ima ga sanglei ze ka chudlei zaichuna hill district babam bamadai headquarter mobile internet data service let pigalu bachangena district luige la kai gulei ze ka chudlei Zana Assam Dima Haso District Hangrum constituency ge makum tingkum changna jeng kai jemadai election wangka gadai begen tala hangge candidate ka chibe ponam solak ben neme sapet jelamule jai ponam solak ben neme chuna hangrum constituency ge makum tingkum changna jeng kai jemadai election wangka gadai bege tara hangge sapet beze BJP lamgena sabra hangge ningai dele pose jigena pgo kangom ramena party BJP ge psuite mramze ponam solak ben neme je BJP go ticket pegara hangge ki je mante delay zai pgo kango mene saja ponam solak ben ne mene BJP go ticket no mak je bamles do independent lamginan tagu zai BJP ginan tadu independent lamginan tadu japchu te chu gai singulei jaka chu dele makum ting kum chana jang kai jam dai election wangka dai bigya Nagaland Prin District Mungleu ki pigerai lang beteuze first join Christian man camp tati be kru ke zisrugna kru ke zit set maige bam dele zaka chudle zai chige pui me zana heleu rang me hai magza pe minya ne besum pui kam baptist church banai Zeme baptist church zaluke town mene rolo ze camp ze ineze bamlu dele zaka chudle zai chige resources person Reverend Dr. Rabi Pamene changai dele zai chige gede rehli te ze bambe rat se pe lamge ke te jun gai dele zai chige speaker chang wangai me Reverend di high song pastor ZB CZT zana azang hangam di song pastor BBC azang tilak pame associate pastor zana azang daizing associate pastor zachi hero bam begeze hape me mina hangrek suruk je skui me wang changai dele zaka chedele The National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Menesaza Nagaland Dimapur gane Kohima tetbe garimpui ki dibe 4-lane National Highway Road je teleloi dele japunigo Twitter ge NHIDCL mene raugai dele zai pesongka ge ai Dimapur gane Kohima tetbe garimpui ki dibe 4-lane National Highway Road je National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL meze state government ne state ge hnai kum tingkum kum changna jang kai je kachum Hornbill Festival reng de hingi mak busoge tele mi wang ra hange kanang ba jane tele loi mak ba tele loi ga ra hange rangai kau dele Zai Manipur ge hazet kana kage kaklebe kak bok be pet blam gene police mene te tibe sumai ge mina hang nam pe mi mina hang ka zanam pui mi mina hang ket go ka chai pum
ngau do de lei je ka chule police mena sa ja chige punuina ka chai pum ngau do baja ko ki me kang chop gena ki mena da nai ka ka nim ta ti me ra hangge no mai de lei je ka chule zane man sa po mena sa ja mina hang ket gu ka chai pum za police mena te ti be da mai hegi tareng pok pi banai atom kuman ka lamsang police station Imphal West gena ngau do di ko lei je ka chule za chige police mena mina hang na go ka chai pum ngau do lu je chomai ka chebe chimak bje gena ra he ki zemena za te hegi babam zemna ka chai pum siamak babam ge kai ni de lei je ka chule Zane Jammu and Kashmir ge Mizoram pe BSF head constable bizi lal fam kima ka chebe peuze zanai crew ke jis kui bamai tingna anchat kreuze kana ze minute himreu aigum bihi ge Narayanpur border ge pata pangyu ge bam bihi ge Pakistan spy mena capture ni dele je ka chule za Mizoram pe head constable lal fam kima ze Pakistan spy mena ka be je hazam ze Jammu and Kashmir Army Hospital rehew ki ge tewang changai je tegin chat kana je minute himreu aigum bihi ge ne pakring be pa ka hazam be ge ne ipelak ti je saugai di dele za pnau pana hang chume pa chaibria changje bam changdele je ka chudle jane piki za na micro ke zikre ri mai ge ne pungwang gule je sale Jammu and Kashmir ge ne Mizoram Zai Manipur ge keting ke suruk chang di zahzat kana ka ge kaklebe ka bok we pet blam gine North East Student Organization NESO menen znai kru ke zis kui ba mai ge North East State babam ka cham Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur Mizoram zane Nagaland Tripura ge protest de le za ka chule zai chige NESO mene North East States nagan tawlu ze protest de ge Manipur ge kaklebe ka bok we pet blam gine peting pata hange disi ibe ki ze demand de le permanent peace Manipur ge zai chige Manipur ge kaklebe ka bok we pet blam gine permanent peace disi ibe peting pata hange ki ze demand de ge BJP led central government mezu san sia ze sa chu de le chunare changje Manipur ge kaklebe ka bok we pet be keting ke suruk wang chang di ze state jane BJP led central government ne teunchi mak blam gine za NESO mane Manipur ge kaklebe ka bok we pet blam gine North East states na ge protest de bize Arunachal Pradesh ge All Arunachal Pradesh Student Union NESO member mane NEFA club building Itanagar ge ne tedle je ka chule Manipur ge All Manipur Student Union AMSU mane ke sampar le majang lekhai Imphal ge ne tedle je ka chule jane Nagaland ge Naga Student Federation NSF member of NESO mane Raj Bhavan thai Kohima ge ne tedle je ka chule jane Assam ge All Assam Student Union AASU mane Sohit Nyas Bhavan Guwahati ge ne tedle je ka chule jane Mizoram ge Mizo Zirlal Paul MZP mane Vanapa Hall Aizol ge ne tedle je ka chudle zai chige Manipur ge chuna kaklebe kak bok be pet blam ge close dise ibete wang jate un tiara hange pnuina ki je demand tedle je salei ai ge na micro ke zikre remaiting chua ke de rein sa po bazal loi gai dele pi gai zain kingai ni mle ne je to dele